Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe nibingelelwa yingwe ehamba namabhubesi impunga yesintu umfoka mbanjwa ukhathini umagutshwa unyama nambana kwabazondi iqiniso. Webafowethu nodadewethu siyenzelani lento yokuthi uma sesikholwa bese silawule abantu abadala basemakithi esebalala phansi kothula lomhlaba ngenxa yokuthi thina sesiyakholwa? Siyenzelani lento ibonakala kakhulu kuthina esamaNazaretha ukuthi thina uma sesamukela inkolo bese siyahamba siye emzini yobaba bethu nomkhulu bethu bese sifuna ukuzolawula ngenkolo. Asingayenzi leyo nto ithuntubeza isithunzi senkolo kaShembe noShembe uqobo. Ukuthatha kwakho wena inkolo kaShembe akusho ukuthi hamba ulawula kini, akusho ukuthi lawula amathongo akini, akusho ukuthi guqula amathongo onke akini alandela uShembe, akusho lokho. Kunezinto eziyimfundisoze abantu abazifundiswa abanye abantu ukuthi wena njengoba wena usuyiNazaretha wabhabhadisa abantu bakini subagezile ngeke uphinde wena ubugaya utshwala. Hayibo uthi uShembe esihlabelelweni sakhe sabashiya bephuza samlandela uphunga elihle, sabashiya bephuza abafowethu, abangani bethu, abazali bethu, omkhulu bethu, ogogo bethu, samlandela uphunga elihle. Masimlandela uphunga elihle masibuya sibuyele emndenini yethu sibuya besaphuza, ababiyekile utshwala ngokuthi thina sesimlandelile uphunga elihle. Mina nje ngeke kube ukuthi ngokulandela kwami uphunga elihle ogogo bami basaphuza, omkhulu bami basaphuza, abafowethu abasaphuza, umkhulu wami umdumo akasaphuza. Akukwazi ukwenzeka lokho. Mina kufanele ukuthi ngikwenze ukuthi phambi kwabo bonke labantu bakithi angibe isibani, ngibe incwadi echazayo ngoShembe ukuthi umuntu olandela uShembe umuntu onje, ukuze bazothi mabeyifunda lencwadi eyimina bese babona ukuthi lencwadi inezifundo eziningi ezinhle ezakhayo nezikhanda umuntu abe umuntu phakathi kwesizwe. Bese bethatha isinqumo bona ukuthi nathi lophunga elihle kusifanele ukumlandela ngoba bebona inhlonipho kimi, bebona ukuthoba kimi, bebona ukuziphatha kimi. Kanjalo namathamba alele phansi kothula lomhlaba ezobona ukuthi lethongo lele lingembethe kuyilona elangithatha langilandelisa uphunga elihle, ezobona nawo ukuthi ayikhona le ndlela ehanjwa yilo iyona ndlela ekufanele ukuthi nathi sihambe ngayo, le mthetho iyona mthetho ekufanele ukuthi thina siphile ngayo nathi. Hayi ukuthi wena ngoba nakwena usuphendukile wena waba yiNazaretha sekufanele manje wena uthathe imbuzi uyoyekisa abantu abadala bakini utshwala. Ngicela ukuthi Shembe uyekisa abantu abadala utshwala. Siyithatha leyo nto. Mawuthi wena uyekisa abantu abadala bakini utshwala ngembuzi, uyazi ukuthi ungasangana ngisho ekhanda. Ngoba manje wena ngokuthatha inkolo wena usuzolawula manje abazali bakho, usuzolawula manje wena uzolawula ithongo ukuthi into eliyithandayo lona alingasayenzi. Ngokukholwa kwakho wena uthatha imbuzi. Shembe ngicela ukuthi ubaphuce izikhwama, kodwa awunalo ulwazi lokuthi lezikhwama uthi uShembe akabaphuce zona izikhwama ezinjani, ukuze kushiwo wena ukuthi kunomnikelo wokuthi uShembe akabaphuca izikhwama. Ayizwakali kahle leyo nto.
yokuthi ucela uShembe ukuthi akaphuca abantu abadala abakini izikhwama akabalahlisa izikhwama ayizwakali kahle leyo nto ayinaso isisoka mhlambe kufanele ukuthi uma uyoyinikelela into enjalo ufuna indlela ezoba nenhlonipho nakubona okhokho bakho ngoba uzothola ukuthi wena uthi uShembe akabalahlisa izikhwama nje abathandi bona ukuzilahla lezi zikhwama ngoba lezi zikhwama lezi izikhwama eziphethe ukuphila yabona kodwa wena usuthi abazilahle sebeyaqala manje bona bayamzonda uShembe ngoba balahlisa izikhwama abazi kahle bona ukuthi lezi zikhwama zinokuphila uqale manje wena uphenduka isitha nethongo lakho asingamqhatha uShembe namathongo ethu uShembe asimenza abe muhle emathongweni ethu uShembe asimenza isibani emathongweni ethu ukuze ezokwazi ukubona ukuthi uShembe ukukhanya kodwa wena mawuzofika wena uzonyathela yonke into ekhona egcekeni lakini ngenxa yokuthi wena wedwa usuyinazaretha uphenduke kodwa unamazinya u32 usufuna ukuzolawula yonke into usukwazi wena ukuthi uyobagqokisa ingubo emhlophe bonke abantu abadala bakini utshele ubani ukuthi bayafuna ukuthi ubagqokisa ingubo emhlophe asingayenzi leyo nto bafowethu ngoba inkolo kaShembe iyinkolo enkulu inkolo kaShembe iyinkolo eyaziwa ngenhlonipho inkolo kaShembe iyinkolo eyaziwa ngesizotha inkolo kaShembe iyinkolo eyaziwa njenganenkolo ekuyiyona elondoloze negcine amagugu esintu manje wena uma uzofika kini wena usuzovala yonke into wena kini uzovala yonke into ukuthatha lokho dini awakho ingano wakho umuzi la uzofike khona wenze umathanda wakho khona asaziko ukuthi ke wona lo muzi obuwakhile owakho yini ngoba phela nawo lo muzi umuzi kayihlo awunawo wena umthetho kuwo asazi ukuthi indodana yakho yona iyokwakhela nini owakho umuzi ekuyiwona oyoba nomthetho kuwona asingayoni lento bafowethu asibe incwadi abangamazi uShembe bazothi mabeyifunda babona ukuthi ayikhona konke okulotshwe la kule ncwadi ukuphila nami ngiyafisa ukuthi ngiphile ngalendlela uyazi ukuthi mina ngivele ngizoba ubuhlungu makufika abantu la emphelandaba athi umefika umuntu lemphelandaba athi umuntu phakathi komuzi wakithi sixabene manje ngenxa yalenkolo yenu umfowethu wanembe wathatha inkolo uyasilawula manje egcekeni lomuzi wakababa sesizwa ngaye manje uyincwadi enjani wena uyabona ukuthi wena uyincwadi ephambene nencwadi yeqiniso likaShembe incwadi yeqiniso likaShembe umuntu akafiki akhukhumale kubo umuntu akafika lawule kubo kodwa umuntu ufika beyisibani esifike sikhanyise phakathi kwegceke esifike siveza ubuhle bukaShembe phakathi kwegceke namhlanje abantu bamgxeka uShembe ngenxa yakho ngenxa yokuthi wena awubanga incwadi ebhalwe iqiniso likaShembe kodwa wena ube incwadi ebhalwa amanga ngoShembe uhamba uthatha zonke imfundiso lezi ungazihlaziyi hamba wenza yonke into lena uyazi ukuthi wena nje uyinhlalisuthu wena uma kuthiwa uzokwenza umsebenzi kini kufanele utshwala ukuthi bugaywe utshwala abuzuyeke ukugaya utshwala ngenxa yokuthi wena usuyinhlalisuthu uwena ozokwenza umsebenzi akukhona kwakho la ikini la kufanele kwenzeke izinto ngendlela yakini azuguquka izinto ngenxa yakho akukwazi ukwenzeka lokho kufanele ukuthi izinto zenzeke ngendlela yakini ngoba wena uphethwe awunamuzi hamba ushaya imithetho kini imfundiso kabani leyo hamba ushaya umthetho kini usuzolawula amathonga kini
uzonyathela isithunzi sikaShembe. uShembe bathanda bephuza abantu abadala, bathanda bephuza benjalo uShembe. Manje wena usuzothi wena Shembe ngicela ukuthi ubayekise utshwala, uyashayisa, ungasangana nangekhanda. Asingayenzike leyo nto bafowethu. Lento yokuthi thina sizothatha imbuzi sonikela kaShembe sithi uShembe akabayekisa utshwala abantu abadala, leyo nto isazoyibulala imizi, sazoyibulala imizi leyo nto. Kubalekile ukuthi ujule ngaphambi kokuba wenza into. Kunabantu abadala bakini abangeke baze bayithande leyo nto wena oyenzayo, ukuthi uthatha imbuzi uthi wena uzobayekisa utshwala. Ayingeke bafowethu, leyo nto ayinayo inhlonipho. Ucela uShembe baphuca izikhwama, uyabaqhatha noShembe. Uzothi uguqa wena uthandaza ucela kuShembe, bafike bona bayithathe yonke into uShembe akunikeza yona. uShembe uyambalansisa. Yabona nje mina ake ngikwenzele isibonelo. Mina lapha komalume emakhehleni angembethe kukhona inyanga mina zangempela futhi. Umkhulu ngangathi akangixoxele ngomkhulu wakhe uPheshe. Wathi uma ngixoxela umkhulu ngezwe ukuthi ayikhona kwakuyinyanga yangempela le futhi kwakuyinyanga ejulile kakhulu. Waze ngixoxela nomunye umlando ukuthi kukhona kwenye indawo ngasemakhaya ekwakungena izulu. Kodwa kwakuthi makungena izulu makubizwa inyanga, lelo zulu lelo inyanga yayithi ifika kwalo lingene kwayo. Kodwa ukhokho kamama umkhulu wakhe umkhulu uPheshe walivala lelo zulu. Wangixoxela ukuthi wahamba ebeka izikhonkwane waze wayofika kulowo muzi. Uma sesebuya lezi khonkwane zazihambe izulu lalishaya yonke indawo lecuphe khona. Umkhulu wami uMdumo wayephuza sterek. Kodwa ngikwazi ukuthi mina ngoba naku sengiyinhlansuthi sengizothatha imbuzi ngiye kwaShembe ngothi Shembe ngiyacela ukuthi uphuce ukhokho kamama izikhwama. Ayi angikwazi ukuyenza leyo nto leyo. Amphuceleni uShembe, amphuceleni. Uma kuukuthi ukhokho kamama lesikhwama sakhe sasinokuphila, ekubeni kwaso nokuphila kukhona umuntu ambhekile ukuthi amnikeze sona lesikhwama, mina sengithuma uShembe ukuthi akamphuce. Angiziqhathi yini mina nokhokho kamama na? Ngoba phela ukhokho kamama uyazeni ukuthi lesikhwama lesasiukuphila, isikhwama sokuphila lesi, isikhwama sokuvikela abantu lesi entweni ezimbi ezenziwa kubona. Uplanilo ukuthi khona umzukulu kamfowethu okanye khona ingane kamfowethu ayoyinikeza lesikhwama bese iqhubeka ikwazi ukuphilisa abantu. Mina ngokuba kwami iNazaretha ngadlala ukuqina, ngase ngigijima mina ngothi Shembe ngicela uphuce ukhokho kamama isikhwama. Hayi bafowethu, leyo nto singaboyenza leyo nto. Wena uma usuyiNazaretha into ekufanele ukuthi yenze, yiba incwadi emndenini wakho ebhalwe konke okuyiqiniso ngoShembe. Gcinisa batha wena, ungaphuza utshwala wena, wenze konke uShembe akufundisile wena. Babone kuwena abantu bakini ukuthi hawu uShembe ufundisa into enje, uhloniphe, uthobe, uzothe. Hayi lento ukuthi wena uzofuna wena ukuba ubhongoza wena. Wincwadi ebhalwa amanga ngoShembe, wincwadi ebhalwa amampunge ngoShembe. Uma uzothi wamukela uShembe bese wena uhamba uyolawula kini, ufune kini bezwe ngawe yonke into, usuvala otshwala kini, mawenza umsebenzi wena utshwala uthi ungasagaywa kini, izinto bazenza ngesabatha kini. Usuyafika wena usuyaguqula konke lokho. Wincwadi ebhalwa amanga ngoShembe, ngoba ukube wena wincwadi ebhalwe iqiniso ngoShembe bungeke ubalawula abantu bakini. Ubuzobayeka baqhubeke benza umsebenzi ngesabatha. Wena makwenza umsebenzi nangali isabatha kini awuzi wena. Uhamba wena uye esabatheni kodwa kini kunomsebenzi. Ukubhayiza yonke leyo nto leyo. Ikini lihamba phambili kini. Bakhombisa inhlonipho. Ufike kini.
kukhona umsebenzi ngali isabatha ungayi esabatheni wenze konke okwenziwayo kini usebenze makufanele ukuthi isebenza kukini la kwenza umsebenzi kini awukwazi wena ukuthi uzothatha isicephu uthi uyesabatheni uyincwadi efundisa amampunge ngoShembe ngoba uShembe incwadi yakhe yeqiniso ifundisa inhlonipho ifundisa ukuthoba uma ungabanika inhlonipho kini nangesabatha bewenzile umsebenzi bathi hamba opheka inyama ufike uyipheke kodwa bese wena ungayidli lephekwe ngesabatha ungayidli ngoba wena into ephekwe ngesabatha awuyidli kohamba isikhathi kubashaye lokho babone okukuthi hawo madoda lencwadi lena ebhala number 1 no number 2 no number 3 cha ngempela ke sikushintsha ukuthi kodwa wena uma uzobe ubhongoza uyoloka athuka njalo uShembe ethuka ngawe ingiphatha kabuhlungu lento yokuthi baloke banda abantu abathi mabefika la emphelandaba bathi kanti lenkolo yeni njani kanti uShembe ufundisani uShembe ufundisa kuyiqiniso kuphela mina ngincwadi mina ebhalwe iqiniso lodwa ngoShembe ngahamba uye ekhaya mina fika ubuzo ukuthi ngangabagcinisani isabatha ngenkani kodwa ngangithoba mina ngihloniphe ngize ngibabone ebandla beba nothando beligcina nabesabatha babuze ebandla oanti bami okuthi isabatha liphela ngasikhathi sini ukuze bakwazi ukuthi baqale ukupheka ngithi mina hayi angishongo ukuthi igcinani isabatha ngoba babefunda incwadi eyimina kaShembe ebhalwe iqiniso hayi incwadi ebhalwa amanga ufuna ukushintsha bonke abantu bakini asikayenzike leyo nto nalento yokuthi sisathi sonikela sithatha imbuzi sithi abantu abadala basemakithi abalahla izikhwama ayingeke bafowethu ake sijule ngenye indlela ake sijule bafowethu yonke into kulenkolo yenziwa ngenhlonipho okhokho bakhe kufanele ukuthi bafike nalombono ukuthi lezi khwama lezi esasinazo asazifuni osiyele kuShembe afika zisuse kithi osiyele kuShembe afika sigezele zona yabona ngoba uzothola ukuthi lezi khwama lezi zidinga ukugezwa nje kuphela nakhona kufanele zigezwe ngendlela isikhwama esigezwa ngayo siyeke lento yokuphendula inkolo kaShembe siyenza umsamo yethu inkolo kaShembe izosilekelela emsamo yethu hayi ukuthi iyona esiphenduka umsamo inkolo kaShembe ayiwona umsamo kodwa izosilekelela emsamo yethu asiyiyekeke lento esiyenzayo ukuthi sibe incwadi ebhalwa amampunge ngoShembe asibe incwadi ebhalwa isiminya ngoShembe hayi angawageqa amagulu ngoba ngimuke asuthathe lo mfanekiso oqoshe usudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke njalo subscribe kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impu hayi ngingakhohlwa nayi incwadi bafowethu sithini isintu uyabona le ncwadi ifundisa izinto eziningi kakhulu njengamanje bafowethu ikwi-special baningi kakhulu abantu abangenayo le ncwadi ngihleze ngisho ngithi incwadi zami zithengeni nizibeke uyabona baningi abantu othola ukuthi umuntu uyangifonela abuza into la encwadini uyabona uhlula nje ukuthenga incwadi ingakho ke bafowethu ngoba abantu abafuni ukuthenga incwadi umuntu osuke efuna ukubuza into ethile kumina afuna isikhathi sami ngimchazele ikakhulukazi into la ezincwadini 450 ukuze sikwazi ukukhuluma ngikuchazele ngeke ngibhale incwadi wena uhlule ukukhipha u350 uthenga incwadi uphenduleke imibuzo eminingi kodwa wena ufuna ukungifonela ngichaza into la encwadini mawukuthi kufuna ke ngikuchazele 450 asuthathe umfanekiso oqoshe usudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu incwadi le ikwi-special njengamanje iwu350 mawufika emphelandaba uma kuukuthi ufuna ngikuposele yona iwu450
njengoba wazi ukuthi intengo yayo i450 kodwa inesaphulelo njengamanje 350 uma ufika eMphelandaba mawufuna sikuposele yona i450. Asibonge kakhulu ngonubukela umfanekiso oqoshiwe. Ngiyacela ukuthi niwudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga.